We are the Daily Nation na ithangu ya The Standard. Mauvoo alama nengetwe wito ndini wa ithangu ya The Standard. Kana headline yo ya umundini rogue regime kana indi serikali regime twasi ni serikali ya kiumundi ya baadhi ya Kenya nundu headline yo makona nichi na maundu alama toka yuwevo muthenyani wa yo county ni miongoeli na Mwanza maandamano ma NMV makurilika na mwika majenzi alama ise mathayumo mwaka movitu mailiana na mwaka waki iloviosu mailiana na finance bill ya mwaka movitu indi Guns and Roses youthful protesters flooded the streets in defiant remembrance of those gunned down last year. Indi tina wako yumilia na ibendela sianthi ya Kenya na bilingi na simosio indi ni makomania na mobisa mavolisi alama tei na mo. Thanguni ya pejitu wethi ya bisa siya imwe kwa imwe undu maundu me ilie ndini wa county siki watokanya ovanthi ya Kenya undu maundu matwa iwendo amoika majenzi maandamanie kundu kivathukanyo county ni su miongoeli na Mwanza isu ni thanguni ya keli na ya kadatu no kwithia visa cia imwe kwa imwe na indi thanguni ya kana no kwithia Mauvoo mambe youth came out to remember fallen heroes but were met with violence and barricades undu amwika aingi meyumililie kwa utalo monene kulilikana hendo moala maisi thayo mwaka movitu na bandu indi bakunengwa bandu bakwithukiiwa bandu bakunengwa kutokwa kwithukisya mako manama bisa ma polisi ala indi mabikie na umatawanya na kwenda maandamano asu mathele atongwe mangaliko ya ole na wanime yumililie maiweta kana mabisa ma polisi ni matulile mweyo wa kana mwamulo wako oti wakana mathailite kutawanya andamani ala maandamanite kwanzia ya Mauvoo. Indi bombeni minister wa usese Kipchumba Murkomen wonikia biko bisini kwake saa 11 wa kuicha na indi mbeni muthenya wa wake nune wiki ayase kana mabisa ma polisi ni maili toko mana batete na ndo ala kumeta mbolili tulilikana kana President William Ruto ni wawetete kana andamane kana protesters ni mbolili sia kuvangithwa na indi Murkomen aiweta kana mbolili ini seleta ukona mabisa ma polisi ni maileta ukomana na mondo bailete isesesi ikitokanyo sia utangasi kivota KTN NTV na K24 signosio si vetangwa ki7 nondo wa mwamulo wa Communication Authority iweta kana indi sesesi ya unyai cha wa Mauvoo kana nyumba sia unyai cha wa Mauvoo si ileta utangasa matangazo ma imwe kwa imwe uno maondo meilie muthenyane wayo kavindani kamyatianyo Standard Media Group maiweta kana nimeosiu kana nimeusikata mundu na weva uloko balocha signal onasiva sia nyumba sia onyaicha wa Mauvoo ndo ni uvathukanu na katiba kanthi ya Kenya Mauvoo asumethile thanguni ya kana na ya katano ya The Standard ithanguni ya thanthatu ya The Standard your guns won't silence our voices opposition and protesters tell Ruto kana ngaliko ya uleiva mwena alama etwa ise maandamano muthenyani wa iyo maitawi ya serikali ya Kenya kwanza kana mabuti mo maeso mabindithia kumanda uwo na aki kwa NMV ala maisi thayo mwaka movetu meweta kana andamani hapa mwena atongo imangaliko ilu meweta kana aingi mon maminite kumina maskulu maka graduate hindi kuthingwa mawia nondo serikali ya Kenya kwanza ni minite kupinga opportunities kanya myanya ya mawia na nicho matwaisi maandamano kwenda aki na kwenda indi serikali bikie na kosewe na na mawia kukwate kana kwa moika majenzi ni thangwila uyithila ni mabalo hivi momethile thanguni ya thanthatu ya The Standard thanguni ya Mwanza ya The Standard outcry as CA muzzles the media using outdated law on protest anniversary kana indi mobia wa mekumukanilia wa Communication Authority of Kenya indi uyumia mwamola kuisesesya unyaicha wa Mauvoo kweka kutangaza Mauvoo maimwe kwa imwe na ndi betekana kana muya uyivo ni womiwe na waiko mwaka ni wa 1998 na kureplacewa na 2013 muya ola wa replace ye wa kunenga nyumba cia unyaicha Mauvoo uthasio wa kunenga ni Mauvoo vate kulikililwa ni mundu na wiva na vate kulikililwa ni serikali na serikali ona itekueta undu nyumba cia Mauvoo cia ilete kutwa yisia uyawo weta kana muya osu ni outdated kana ni wa vetangiwe ni watene na wa replace wa mwaka wa 2013 Mauvoo methila ithanguni ya Mwanza ya The Standard
ithanguni ya nana yake na ni Mauvoo makoneti ni makiutandithia na mama school rendi ithanguni ya 10 ya The Standard with their digital literacy powered Gen Z uprising uplifted dissenting voices kana undu amweka ma Gen Z maminita utumia mitandao ya kiumuthi kukilia mawasemo ni kana serikali biki kumethuki semethi twemaimo embolize wa kuisila mitandao ya Twitter kusila mitandao ya TikTok na ndio wetakana o kumitandao ni sindi kwa kuna atumie mana vangi thisia undu muthenyane wa iyo meutwaisia meatianio iyo mewetakana kisomo kila masomete nicho kitumite maikwata utwika uwa kutumia mitandao kwanza ile yailite na kutwaisia mitandao kutumia mitandao kukulia sio na kusukumia serikali kuthukuma undu wailite na mabolo methile thanguni ya 10 ya The Standard thanguni ya 11 ya The Standard. Maraga keeps his promise to work with Gen Z as he builds 2027 momentum. Kanondo Chief Justice Maraga ulawa yuko former Chief Justice Maraga umilile muthanyani wayo na kuatiania na mweka ma Gen Z kutoa hisia miatianio. Maraga ni wananiche kana ni uwetete sanzo kana no kwitha yukite kibela cha president mwaka wa 2027 na we umililia kutoa hisia miatianio yenda aki kwa andu ala amatiwe ni thayo na indi kwenda Kenya ingi ibikie na kwaliuka na kutungia Mauvoo ulawa hivyo ni Mauvoo methile thanguri ya 11 ya The Standard thanguni ya 13 ni matangazo indi makoneti utandithia thanguni ya 14 ya The Standard. MPs scatter for safety amid fear of second visit by irate Gen Z kana indi ambunge ni wiki na kutoloka ingi kwa ivinda ingi mwaka mothelu wengine matolokete angine matetheisyo kutoloka kumya myaka onesu ya mbunge etina moika koneka maili kambunge ni sio ni muthanyani wayo ni matolokile ndi sikalo sikitia okuiwa vala sikalo isi mbunge si sese kana mawekalo mambunge na status message we na waya uwe na sengenge ndo kila kitaoneka ni wayo we weto kwitha wikiwe kwacha choko tene wikiwe ni kana kusesea na kusia amoika kulika mbungeni ingi otondo mekie mwaka mothelu. Mauvoo ithanguni cia 15 wivia state sealed over razor wire barricade and a missing blogger. Indi serikali ni sikatiwe kuondoa kwikia waya o wasengenge na indi ni sikati twengi kuonya kwa blogger umwe ulo kuweta kwitha na tumbithite timetable ya undu maandamano ma muthanyani wayo meutwaiwa weto kwitha kwatiwe na tesikie valawi etwa Mr. Diangui Kinyagia weto kwitha esobete timetable na post mitandaoni undu maandamano mekwitha metwaiwa mabwasu methile thanguni ya 14 ya The Standard thanguni ya 15 page 15 of The Standard. A nation pauses. Gen Z's forced an official holiday to honor fallen protesters. Kana maundu muthanyani wayo ni mabikie na kuungama. Itina mweka ma Gen Z ndi kusukumi ya muthanyani wayo kutwika holiday te gazette thini wa gazeti ya serikali vala ni muthanya wali rotanga asani minister Kipchumba Murkomen wawelete kutanga kana muthanya usuni wa kuthio muya we ikanatiwa kuthio muya we ndi muthanyani wayo nendi aingi ni malasimikie kuthio muya we ya itina wa amwika ma Gen Z ndi kuyumilia kwa namba nene na kutoa yisia miatiani wa vaingwa mwe atata kumela kana kuweta kana no kuthi kutoa yisia mabiasala make. Mabwasu methile thanguni ya 15 thanguni ya 16 mix of uneasy calm and chaos marked the in Nyanza Western indi mobisa ma polisi muthanyani wayo sio ni sia Western no bikie na kunyaicha amwikala mende na kuandamana bala kaunti ya Kisumu ina kusia maandamano ona amwe ona kuteka mabiasala mema bingi sio ni isu atandithia maikia kungewa maikia nduthi Kisumu thina atwaisia maandamano. Mabwasu methile thanguni ya 16 ithanguni sio 16 ni The Standard Group TV shutdown illegal abuse to press freedom kana hindi ni chief executive wa The Standard chacha mwita iweta kana kupingwa kwa isese ni ubathukanu kana ni kulikilila uthasio wa nyumba cia unyaicha wa Mauvoo. Thanguni ya 11 2 shot dead 6 injured as riot stands deadly in Mathanguni kana nini andu ala ile mabikie na utiwa ni thayo muthanyani wayo mathwani mobisa ma polisi na isesi ikisioni cha Mathanguni ala indi angi thanda tubabikie na kumewa
Deputy County Commissioner wa Masako David Rotich aiweta kana andamani ni matolile oiwano wono to meiwa ni tekana andamani mali toto isa maandamano ma Mauvoo kukwata kendo na bandu bamo ku stick to the deal ini mathi ubathukanu mambi ya kwikisia mapolisi mabia na ende polisi namo masongeana kumekesia tear gas na mabolo medele Mathanguni ya 11 police in Western arrest 50 prohibit protest after 3 p.m. kana maofisa ma polisi sionisia Western mabigena kwikiambini ando miongo 5 lametwa ise miatianio na indi kuna mungu maandamano ma after 3 p.m. kana masa kana sake na sabina no bika pa ingwa maandamano meotwa igwa Mauvoo Mathanguni ya 11 Mathanguni sia kuna mwanza ni the Gen Z protesters paralyzed Thika Road in City March kanaondo amweka Gen Z matamba ikisi ukui lelo ni wa Thika Road kabina nikala melekele onde me twaise maandamano melekele CBD kukwatiania na amweka ngemeiko kutwa isia indi miatianio kana maandamano death violence and looting Rift Valley as Gen Z protest erupt kana iku nduthi na ungi isiku sivisio sia Rift Valley tina wa moika indi kwiyumilia ange maito maingia mali ya mwene ndi ando elima bigeno tiwa na nithawisio ni sia Rift Valley aingi mo mayumiwa na kusengwa hospitali kukwata oiti kwa Mathanguni ya the standard ine nenganite Mauvoo kwa ulikuma connect miatano ya muthanyane waiyo na bisasia imwe kwa imwe undo maundu meile county ni miongweli na Mwanza na Mathanguni ya the Daily Nation in the headline yoni Black Wednesday kana wakatato mwio palama wetete 3 TV station switch off 9 killed about 400 injured kana indi sesesi ya maboita to kubingwa ando kenda kwa ndini wa county sionde bandi ya Kenya muthanyani wa iyo na indi ando mbewa mana ana ndimo bigyo kwata maumesie miongo 3 mathiki wa mbini mali ya mwene ndi ingewa ni Mauvoo no wakati wa Mauvoo alama nengeto ito ndini wa Mathanguni ya the Daily Nation na Mathanguni no ya the Daily Nation page 2 na page 3 kunengete bisasia imwe kwa imondo meili muthanyani wa iyo indi wa kwatia Mathanguni no kuona visa hundo ando methigwe metwa isia maandamano muthanyani wa iyo Mathanguni ya kana ya the Daily Black Wednesday is 9 killed 400 injured in protest over across 27 counties ando kenda mo bikini kutiwa ni thayo mathoni mo bisama polisi muthanyani wa iyo manana mayumiwa ndini wa county sikwa thukonya muthanyani indi wa iyo ni Mauvoo Mathanguni ya kana Mathanguni ya katano traders suffer losses as business looted kana atanithia ni mende na utalania wasio itina wa mabiasala mo kulikirwa ni mbuli na kungewa angimo yasema thisi kula matona kwambisa nondo uvonevo makuma sia mbesa sio sia kila muthanyane Mauvoo Mathanguni ya katano Mathanguni ya thanthatu ya the Daily Nation au police defied court orders during protest kana ndo mabisa ma polisi matulile mwamulo wa court kana mayailite kuibitha mailito bitha uthio kabinani kala me maandamanoni kana kabinani la Moses ya nende evinani ya maandamano ange mo meweta ukitha mekite ngwa cia raia ukesethia mabulana na ene ndwese kana ni mabisa ma polisi na ingi indi koti no wawetete kana mayailite kwikisia ene ndi maandamanisi na Mauvoo tear gas wala ndi monekie kwichatia kwikisia ene ndi tear gas na koma nyaicha Mathanguni ya nana ya the Daily Nation killed protesters mothers met with state violence kana indi ainyama alama isisi na sio bindani ya maandamano ma mwaka modeli mayumilile muthanyani wa iyo na kutwa isi maandamano mease kana ona mayiminite kuvangola methoi ma kuya mabisa ma polisi ma mekisia tear gas nende kulasimika kusemba mease kana akimenda tu aki ekwatikane kwa endwa mo Mathanguni ya 10 ya the Daily Nation defiance grief and chaos in 27 counties around indi nduthi kiyo kulilikana ndwala matiwe ni thayo undu ando matwaise miatano ese kumalilikana nthini wa county miongweli na Mwanza sisio nthe va nthi ya Kenya mo mayambisia na Mboya kundu kwikivathukanyo ni kana kwambisia maandamano asuisio ni sikivathukanyo
ithanguni ya kuminilia The Daily Nation, all sitting put on hold amid Gen Z's kiaundu sikalo cia mbunge ciambie kungamwa maiki ya moikama Gen Z kulikamia koni ya mbunge indi ciongamwe ni speaker, temporary speaker ungenya MP kana speaker wa kwa ivinda Ochieng MP Ochieng no indi wanaunzie kungamwa kwa sikalo ya mbunge mailasimika kutumia nzia cia kwivitha kumaluka miakoni isu ya mbunge. Thanguni ya 15 ni matangazo ni makonetie biasala. Thanguni ya 16 Ruto Raila won against Hali campaigns. Kana indi President William Ruto na ndongo ya ODM Raila Odinga won kana kunenga ukanyo teti kutoa isia campaign isia atani miasaka na ipinda ya campaign ni athelile na nevi na ya kumathoka wa mwene thina ni maili teka na alama toa isie odeti siasa ni mailite kuwete la mwaka wa siasa ni kana makambesya campaign sio kwikunia malebe ni kana kumanda uloka tongo cia mwaka ni usu wa 2027 mabolo methele thanguni ya 16 ya The Daily Nation ndi kuma buni mabo wangi na opinions yano kana mawoni mando kukonia maondo mengi badukanywa na matangazo make biasala fa kwa thangwesu ya The Daily Nation indi wipate Mauvoo asu kwa owithia ndukathiva saroni ngwithwa ndisio kithia na aini maitu ma umundi tunenanisie maundu makonete mwika wa Gen Z na mwekio kana na kanisa mungamo wa kanisa ndini wa utongoi wake umundi ndukathiva sanito wa Beti wa Mwania.